o ongol whaatu tuanga Katoliko po le Katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le Katesimo o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le Ekalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malam lama e mauwaa i lo whaatuatuanga o le ale tāua pea o le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le Ekalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tausanga wa amata ina i mta upu wha malam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upu le lii. Mai lewang lia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia, tato te potso mai fu nei tai au fou i le alofa maleanga leo le atua e au tato te si atua vi inga mar whawhataila na fio o no lana mea alofa tāu o le ola, lana mea alofa tāu o i tātou te tōtasi, lana mea alofa tāu o fionga tamai te sā, sunga i whaia onga. Ia whapena fo i tātou whanau wa onga. Sisi whātasil fuan man malo Kristo, i le sofa tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Holy Spirit come. One sing. Holy Spirit come, Spirit come, fill our hearts and kindle in us the fire of your love. Come, Holy Spirit, come, fill our hearts and kindle in us the fire of your love. Holy, Holy Spirit, come, Spirit, come. Power. Fill our hearts and kindle in us the power of your love. Come, Holy Spirit, come, fill our hearts and kindle in us the power of your love. The power of your love. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa sema solo sufaya tiatioe. Sa sema solo sufaya tiatioe. Sa sema solo sufaya tiatioe. Amen. Hai, sa ulungan nofo. Ya lek. Mansua. Lewas tofin ne ol vayaso. Wa mata foi on sa fai wi ule tato au tu le sata noi nal vayaso atso ne. Mansua foi ole asa ole asau ne. Ese sina tau maia ole ase aso fai longa ino le afa manatso tato ekalesia. Ile asa le la asau ne. Imeleta. Manaya. Ese sali. Chenaya. Manaya. Ese si. Baby. Manaya. Patspatimo mo salia. Lele. Vai faça si. Pentecosto. Pentecost. Ole a fio mai, ole a nganga paia. Lele. Oi sa fio mua ye le ngang paia. Oi sa fio ye le ngang paia. Na fio le nga pa ia ilona au apose solo lele e ia le sanga tsale sa fa tsasi mala au apostolo e ia le sanga tsale sa fa tsasi ma foi mala au so opole au apostolo baby lele vai fa tsasi o Maria lele Maria la le o ai Maria makatsala o Maria tina Yesu Abigail Manaya, alo, o Maria le tina o Yesu. Manso foi, ol vai a solentiane. Le sa fama luina foi a tato Ekalesia. Le a fioa e o Yesu i fea. Le a fioa e o Yesu le langi. Ai tu ua Maria malona au apose solo. Ai tu ua Maria malona au apostolo. Ia, ina ua fiola Yesu le langi. Sa lofa maya Yesu lona au so. O Mesia foi alona au so o Yesu. Ia au whanua no foi au so. O popole. Fa pea. Po feo la ala tso e maua mai ai. Se maa losi. O se potso. O se iloa. Ia. Ia mani la tso me fai pe ole afa awau le la tso sala inga. Ole finangalo le atua. Pe ole nofo. Ai pe tai ane. Mana tua. Le tai me fatso ato e tu i foi a Yesu. Na fio mai Yesu faali atu ya ilato. Ona lima, maona vae na tutui ya. Na tutui fao. Fai tau mai yala i o asona. A fio Yesu le langi. Ai le ngalo ya Yesu lo na au apostolo. Masion sinao ai. Maria. Ia. Se fulu aso talu na fio Yesu le langi. Ia ai. Ile atua. Se fulu aso wa fio Yesu ilunga ilona ta. A fio Yesu ilunga ilona sama. Ua uma anangalu wenga. Uma anangalu wenga sa fai le lalulangi. Lalangal wenga Yesu le sa fai le lalulangi. Lalangal wenga Yesu le sa fai mo tatso. Baby. Na faola ya tatso. Ia, ela mai lea.
Katesimo. Ngal wenga Yesu le sa fai ngot satso. Le fa tswa o mane ya tswa tsa ngole Easter. Olea. Karen. Maliu malona tsoe tsu. Maliu malona tsoe tsu. Esao. Right. Ole ngaluenga tsong yola pole ngaluenga lofa na Yesu. Sa fai mo itsa. So. Ka fiolo Yesu le langi. A wina maile anganga pa ia ilona au so masion sina Maria. Ha. Waile anganga pa ia. Waile anganga pa ia. Oi. Ese ona manatua. Waile anganga pa ia. Si lungal lima pe a matsuat sa Tracy. Ole fesoso anisili ma ole anganga olea sua. A great help from God. A great help from God and His Son Jesus. So Jesus gave how many gifts? 7. How many gifts? 7. Jesus gave 7 gifts of the Holy Spirit to His what? Disciples. Say it together. Disciples. 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 Awina mai loa. E Yesu le anga pa ia. Awina mai ai o ana me alofa fia foi. Fitu. Fitu ana me alofa. Le sa no nofo. Ia. Le la sa tu sa no loi. Ni me alofa ia fitu le anga pa ia. O ai se ona manatua. A manatua le me alofa mua si lunga lima. Me alofa mua. O tsesa. Potso, manaya. Lona lua, Cornila. Atsamai, good. Imeleta, tolu. Fa utsa lelei. Fa hope. Malosi, manaya. Lima, Tracy. Iloa, manaya. Ono. Kefrisa. Toanga, lelei. Josephine. Josephine. Leontela ilang una may baeng ala iya. Fai fatsasi. Male matsao ile ali. Male matsao ile ali. Iya se fai fatsasi mala tatso balo wa atso tatso me alofa. Potso iya. Potso atamai fatsa. Iloa ma losito anga male matsao ile ali. Right? Can we all say in English? Wisdom iya. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, fear of the Lord. How many? 7 gifts of the Holy Spirit. Right. Yeah, let's talk about wisdom. Satu sala noa ile wisdom. Lefa fasamo le wisdom. That's why we all come to school. Nena leo mai satu le aunga so uma. Fia mau le a. Fia mau le potso. Yeah. It's so hard. O kasi fanya ka. We wake up early in the morning, prepare and come to school early. Saul falea onga. Otsel faya onga. Esaya lena otsel faya onga. Manao ina ia. Manao ina ia. Potso. Ia. Umay fal sanga. No ye statso me tsele fa pe onga mo so. Right? Let's talk about wisdom or potso. What are some of the words that goes together with wisdom? Genius, very good. Fatima. Smart, good. Intelligence, Oka. Clever, good. Baby. Facility. Brilliant. Oh, give a clap, give a clap. So, those are some of the words that goes together with the word wisdom. With the word wisdom. Oka se mga ngaya. Elefa pe wala na se potso. Potso, oka, quite clearly. Right? Say this word, wisdom. Wisdom. Right. What's the second one? Understanding. That's our second one. Right. What are some of the words that goes together with understanding? Imela. No. Manaya. What else? Imeleta. Listen. Good. Manaya. What else? What is your boy of understanding? What are some of the words that goes together with understanding? No. Listen. Huh?
Ini si upu. Ia, lelek, mana ia, ia. Upu na amay otso, sa so, ia. Know, listen, obey, ia. Awa ay leo sa ay tele malama, lama, ia. Clear, ia. Clear lo mafau lawa ay lo, ia. Right. Ay long sol. What's the third one? Very vanilla. Counsel. Right. Counsel. What are some of the words that goes together with counsel? Ano si upeo fa sa simatsa upulia? Mansuale counsel. O se fa sa noanga. Ia. Lai te alu te sala noa ilesi. Ia sa amai le mea lai. Lai afu. O lai po na sia ino na mafaufa. Ia. Ia. Right? Runa winga o fa sa simale upu fa soa. Fa soa. Pono wale san noa. Ia. Fa soa. Male isi tangata. Ke alo fai sau fongo. Ia. E informa kangakai. E afu e ke o lai te fia san noa. Yai. Right, say it together. Counsel. Counsel. What's the fourth one? That's all. Upula na fa. Nalo fala na fa. Princess? Fortitude. Manaya. Fortitude. Lele. Wala fole fortitude in Samoan. What's fortitude in Samoan? Olha. Malosi. Malosi. Oye mau mai malosi. Leatua. O leatua lava mau mai ele tato ma losi. Feso swani ai malau ai. Malau winu, malawa. Malau moi. That makes you feel happy and healthy. So, what's the fifth one? That's all. Yeah. Piety. Piety. Manaya. Knowledge. Manaya. Let's out. Ele fa pio se Ele foi fasulungan na. Mea lofa malangang pa iya. Right, say this word, knowledge. What are some of the words that goes together with the word knowledge? Very silly. Iloa. What else? Ano si uputali met fasamo pe fa pe. Hatima. Ano si upo fa sa simat sa upulea knowledge. Understanding. Sayo tutu salelua lea. Knowledge and your understanding. Olo malama lama. Olo wiloa malo malama isemea. Fatso afai. And what else? That is that's all malofa. Princess? Say it together. Piety. What's piety in Samoan? Olha. Princess, faith? Olha. So anga. Esau. Ele. Lau so anga tatso. Manaya. It's so anga uma tatso. Nisi fo tsami se longa fa tsu fa le fo fa ya. Nga fa so anga fo. But you have to do your school work. Sao lava na ito ang ay failaw mea. Right, one more. What's the last one? Shania? Fear of the Lord. That for Samoa. Yeah? Fai fatasi? Matsao ileali. So fai? Matsao ileali. Yeah, se upo yo fatasi malina. Upo le matsao ileali. What are some of the words that goes together with the word fear? Fear of the Lord. Leone. Fefe. Manaya. You can say it in English or in Samoan. Iya Josephine. Malaay. Manaya. Otesa. Scary. Oh God, very good Otesa. Shania. Afraid. What else? Yeah, princess? Frightened. Kasi popoko ngeke. Ua faangangana. Inay tatso. Ele anganga pa. Iya. What else? Yeah, imeletsa. Falele. Ele va tatso. Maletsua. Good. Katfrisa. Terrifying. Fear.
Fefe. Right, fefe. So, ole aso mafofau yei. Ai se ai ala tatou fefe le atua. Ai se ai ala tatou pala ai le atua. Leone. Kai sili. O tatou fai me se. E ai le. O a foi ia. Me ia sa au mai le atua. Ina ia e tau se tatou. Me sa tu ina mai le atua e tatou na tau se tatou. Ma tatou sa ia ma fa alongo ia. Abigail. Vai fatasi? O polo inga alea tua. Polo inga alea tua. Right, come inside. Yeah, say fight fatasi mai. Let's read all together. Wisdom. 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 Understanding. Understanding. Counsel. Counsel. Fortitude. Fortitude. Knowledge. Knowledge. Piety. Piety. Fear of the Lord. Fear of the Lord. How many? 7. Yeah, right. Who can answer me? Why did the Holy Spirit give these 7 kids to the disciples? Ole ale mafua anga walai ona amai ele anga pa ia nei me alofa mole au apostolo. Ai sea. Mana tuale wa fio Yesu lunga lang. Au mai lo me alofa e fiti ole anga pa ia. Mole au apostolo. Ai sea wa mai nei me alofa. Ale ko pepe me alofa Yesu ia e te wai pela o malon sama. Ai sea wa ama ye nei me alofa. Imeleta. Lelei. Ina ia tala noa mangangana ingangana ese. Ea. Mal sua vai taimi nei. E te poto e te fasa moa e tato ngangana. E te poto e te faa ingi. Lisi. Ia. Oisi foio tato samaitia onga i. Fasaina. Fatu e lau. Fa fiti. Wa e foi tato Fijian girls here i. Ea. Oi na tato te lo mai ai. Ele na le tasi se ngangana. Ngangana ese le lalo langi so. Ese se mea na le na awina mai e Yesu le nganga pa ielo na awa apostolo. Baby. Musu ina tato me le mana ia. Ese si. Ina ia o atu matala iatu le finangalo olea tua. Ina ia o atu matala iatu le finangalo olea tua. Ia. Lele. Ia, tango i whalau tuspa ia. Tango i whalau tuspa ia. Na wai e tato whai taunga i o ane luas fulu. Whai upo e luas fulu tasi se i o luas fulu matolu. Se tato whai tau whatasi la iai. Ia. Ia o tau manuia. Whape ona awina mai o awale sama. E whape foi ona o awina atu o tau. Ua whakatai atu e suri mea mea. Ona mana atu lea o ia. Ma whape atu lea te ratou. Ia o tau tania lea mama pa ia. O i ratou umalapa to te whamamaluina i rata tau mangasala. E whamamaluina i ratou. O i ratou umalapa to te tupea i rata tau mangasala. E tupea na pa ia. E o whaatasi matatu le sona le tai au. Ea. O le manava Yesu tuina mai le anganga pa ia. Tuina mai le anganga pa ia. O ana mea alofa mo i tātou. Lewa tātou sapi ma ai ne vai taimi. Ea. So o se mea te tango atu iai, e te le iloa whai, e te whinau wa e iloa. Tasina mea alofa. Mauole poto. Mauole ata mai. Ea. Lowi loa. Malama. Aole mea alofa muli lava. E tatau o na tātou fefe ilea tua. Ele whapela la a whai mai
ia e fefe le atua na e pala ai ala ia le sa unga luenga le e whaia. A ea, o au ngā luenga, e a o au inai, oe, ma toe mawai le isi o malama, toe mawai le isi o malama lama, a ea, ia, o le ale aso whamaluina tato Ekalesia le la sauni atu e tato la sa. Whai whatasi? Toe whai? Le lei, aso sa o le penete, oso, po le afio mai o le anganga, ia, le lei, ia, le la la tufa tu lo tato activity le alaunga luenga, right, palong, o luma i o lau pepa, there is a picture of the Holy Spirit, o le ata o le anganga pa ia, malona au soo, so o pizzo I foi lalo, there is a name paragraph, o ina tango tu si mayelo par kalafa tasi. Pick one important gift of the Holy Spirit that is very important for you. Tango e piki mai se me alo fa se tasi la ngang pa ia. O matua I ta ala ba ya oe. Tango e fa matsala mai ini au fa yupu se fa o se lima. Malama tato. Right, only 3 minutes. Now let's all lua minutes le alba to tato activity le. Write your name at the top of that paper. Pasiatu o, pasiatu, pasiatu. Pasiatu o. Start now. When you get your paper, start now. Only 3 minutes. Start now. Pick one gift from the gifts of the Holy Spirit that is very important for you to write your paragraph in 4 to 5 sentences or 6 sentences. Amatsaloa. Manaya matsolo wa amatsa, very good. After that, I'm going to pick one girl to come up and read out her writing. Hurry up. I'm not sure what's my name. Very good. Two more minutes.
Piki le mea alofa e tasi. La ua e loa mamautinoa. O ka se au ngā mo oe. La e foi wa e loa. Wa e talia ina le mea alofa. Wa e tau mawhai foi e whaatino le mea alofa. Remember, a gift is a very special thing for you. When someone gave you a gift or gives you a gift, that is so precious to you. E pele ya oe na mea alofa. So fa pe na fa la mea alofa le ngang paia. They are all precious to us. E pele ya tatou mea alofa le ngang paia. Two more minutes. I will pick one, then you can come up and read out your paragraph or your writing. I can see some writings are in Samoan. Yeah, that would be very good. Malo. And also in English. One minute. Apiki atu o te saulunga e whamatala mai, ta umai a mātou, le mea alofa nawa e whitwhiria ma e piki ina. One minute. All right, time's up. Finish up your sentence that you are writing now. Fa umalo fa yupuna tu se termine. All right, Katharisa, can you come up and read out your paragraph or your writing for us, please? My paragraph is about fortitude. Fortitude is another name for strong. God bless us, even the Holy Spirit. The Holy Spirit is the most important thing, and fortitude is very useful to me. I can help my mother to tidy up the house, and even my father. So I was so helping my family, and I was very happy. Give a clap for Katharisa. Very good. Thank you. All right. Anyone? Princess? Abigail? Come up. Now, open eye. Mansuale wa whaoloa i na umatatou I ne alofa le hanga pa ia. Ei, masise tuatara ai.
Me lo whananga pa ia o pitia le nei tai au o le malosi. Whaftai le atua o tatou au lia mai le nei tai au lona malosi. Malona fesosoani mai a tatou le nei tai au le aonga o le malosi o tatou mo wai le nei tai au manuia nei tai au fou. So faisu, amen. Alo, Katesimo, happy, Katesimo. Maia, Lorraine. Who else? Faith. Anaya. Maile sila ulilei ka. O tofusia, o matatou me alo faleanga pa ia o mawhaiai, o na tatou tau tatala. The gift I picked is knowledge. Knowledge is the Holy Spirit, is the understanding and wisdom that comes from God through the Holy Spirit. It helps people know what is right and guides them to make good choices in life. The Holy Spirit teaches believers truth, strengthens their faith, and helps them understand God's word. Through knowledge in the Holy Spirit, people can grow spiritual and live according to God's will. Give a clap for hope. Very good. Hello. Right, one more. Come on, baby. Phải sao mà đi nổ. Ua o whiwhilia mai ale mea alofa me le nganga pa ia o le atua o le poto. O te whātāua ina le mea alofa le nei o le atua o le poto. A wao ia na fo ina mai atea o le poto. Ina ia manu ia ailo o langa mo le lumanai. Matausi aina ia umatua. A wa a o le poto. O te le mawhaia ma o le iloa se mea. Mana ia pati mo, baby. Pati. Very good. Nice sharing. So we'll share about their precious gifts from the Holy Spirit. So, here, I will mark all of your work. Religion gonna. Right? Nai susi, de la fa umat sa up. I sit up straight. Let's fold our arms again. Let's give thanks to our Heavenly Father for the gifts of today, for the gifts of your work as a student, and also thank God and the Holy Spirit for the gifts, the 7 gifts, precious gifts that the Holy Spirit gave to us to live, to survive, and puts our faith or make our faith strong, especially the love of God, the love of the Holy Spirit that brings to us every day. And also, we thank God for His great protection upon each and every one of us. Grants us His blessings to your parents, especially our sisters. And also, let's all bring Sister Selina to our prayer this morning. She was passed away yesterday. Let's remember her in our prayers. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Spirit, one sing. Holy Spirit, come, Spirit, come. Fill our hearts
patroness. Mary, our patroness. Mary, our patroness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A o ongol whaatuatuanga Katoliko po le Katesimo mo alom whanau po sa vali malamlama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa malipule anga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vaenga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le Katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vaenga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le Ekalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le sa valin malamlama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malamlama i mauwaa i lo whaatuatuanga o lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le Ekalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu amata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu taua o ongol le ni tausanga wa amata ina i mta upu whaamalam na maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tō matulai. O le moni, o ni whao safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa whaamaoni le atua tāsi tolu pa ia ma whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai om ta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o tō o atu e whaino umalava masoo ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamā ma le atalii ma le anganga pa ia. I o tō wao o atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tō. Whauta foi o te i a te o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi.